Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kani kadai ka kti jong kanong pang kapathia pang menta hani grims, nadu ka khat phratrek uyayong arja apun rio. Ka kti jong kani kanong pang kalajingam lut na kada ko jingdung thernya injek kulmar jong nurse sinrang ubatrai ha kani ka jaka sumar. Kani kanong pang kadai ka balatip kerteng kum kong pulina phawa southlight nam karata ka basong basa hamaula moyong. Ka kong banri malyang ka badai ka parakan si kalai thu ba uba ai injek ule nurse sinrang hakpor ba injek kalai thu ba kanong pang kala ur ba kapang hendai utau nurse ubade ubarjla umai panban yaki. Kham hadian ki dang ki nurse khasi ki bayara ban pelau bat mental la sob la spanya ka kti jong kani kanong pang. Halo kani jingcha ki bahiyeng ki la pentep sikit khat ki new trap achek national movement ba menta khasngi ki khat jong kani ka seng ki la le bnya kendo yo medical superintendent jong kani grims mat ki la le pedru ya kani kanong pang haringkat UMS jong kani grims ha ka jinga kran bu joint secretary HNM East Khasi Hills uba felso jaran ula ong ba ha ka jinga kran bu medical superintendent ula kular bu unshim khya ya kani uba felso ula ong bakila dan bun ki jing ujor ya ka jing tre torti ki nong tre kani grims bat menta kan ti kalawan banjakren ban nang ni shakhman kan om dei shu ban mi kum kan ni kajingja ni di buniwan kong hang sisi sejak dan ni posnya dangila posnya kada telong masih poin itu berjadi isu tamam dari jemaah dalam posnya kada i masih poin itu bila ai yang mana itu ai bersih nama ai jadi bila ai jauh dari wan do mas surat di dekat lawan tu ni sudah Orang tu pada mai orang mau pergi lapang ti on lai dung sunang tu namar bang lapang pelak ti on long tasim dung nan ani sinyang ma dari mau pada Allah alar ma ki balik ni di tre ang sit mangi yang petang pejongi ni di batai start sab jam siang tu dari tu dung dia usim lagi ni kisim perya dung nang ni dung mas dung nak ini kan kalau lawan tu kan ini dari nanti pada i dung bai pendap ni dung am buat binyo tu cernya hang ni ada nanti pada pang ana magi ainjak nang tu edit nang tu kami ai ni betul kerja nama pakaat berarti dari pada dat napa si pang lagi buat hang tu adin dalam kan bezeki kiwan ainjak iki alau ni kata kerja tema tu ternyata kan bet nama kena ainjak ni kan dia dalam kan kerja nang tu kira asal tu buat kira asal kami buat am jauh magi semua dalam pun jadi pada tema ini pang urut pang am tu ni pang maka di dalam kelau na se wan ni dah wei pada di nasi di nasirang yang lawan nasa dalam mah tu urung boleh kami langsung biar kata melajang kita ni dinas nasi orang tu di orang ni ki orang ada sana sebelah nama ngajak pat ngai di pat ni yang ban alau nanti pasti orang ni apa pun yang tu kama iwannya kini dinas kasih yang tu iwannya tu orang tu kalau sana jangan ni ngam asya semua ketunjuk kelat itu beri jalan peta klasik bahkan untuk sisaan di klasik berarti kelayong ini dah yang balik ke ni dengan itu memang orang di begitu anti medisi mah yang itu ni semua badung orang winas di dekat mau nila orang bapang mana itu belum sama itu nila orang di yang ni kena tidak ada dokter semua pelan mana mau di surang kayak itu itu hai mana bapa betul winas di surang itu sebab di dekat kereta orang senang nak tengah kakak tu melihat dia mai di orang ni kan contoh dari orang ni lah sudah banyak yang supan waktu basni namar ba yang kuat bermi dan aku nama iklat kami jong ini yang ipan nak kapan dah menjadi akhirnya kita secah nak tu dan ikon impu akhir dapat iklat dengan hospital tempat ini tengok nama kami itu nama kita ini malu ikut ada pincak pada mentara dengan dia tu adin ru penuh ami ini sebelum distam tu doktor ulah syak lah syak kena tu lah ada ke discharge ai pada doktor lama nah dia dalam ada doktor lama kalau nak tamar ba ada pimik nang tu higim dan jitil dah jahan kono rute dah dia pada tengok umi lain dah kono jahil memang orang ada mak di sini kono jahil dah dia tu ni nak isi orang lah syak orang derma dah hilang kono kono yang dalam di sini mah naik yang dia kata orang dalam jadi tu sesuatu imagi siapa menrak tengok Islam asal ni kan asal itu yang mi bihin itu tengok orang hindi yang ni seperti di ai kata trip am tu orang ni kenjut community long balik mai dah kadang waite yang am kilale dah balik tang ba kam dia kan jong betul yang tu lagi mai dah wai sudah nama apa kila tiang ni batin sumar nama bakal along tu tu yang mi blok 6
Tengah pada orang ni dah blok tu senang masuk dengan kita ribun jat kita kalau terlisu kita jumdum tidak nyari i betul yang tu lima. Tengah orang tu kata ada jumdum rak lah kerap sini saya tu kat sawan dia. Tengah pada dalam posisi yang untuk kita ni untuk larang atang kalau kau ni tadi bonbet lah isna yang ini dan dalam posisi yang untuk pada tadi ni warna orang dan orang kata kentong orang naik tak nama itu kita bawa mungkin nos kita nak yang negeri hiba yang jadi kesia di orang pada minta dengan blok sekarang ini pada bangkit teman yang asyik nak ini tengah orang badan ni tadi orang badan jepang kalau senam pembangam long tak betul orang kuno pada ikalong untuk syarikat kalong kita dengan misi yang orang kalong orang kuno kalong pasti dia jadi kita jom susah sangat dah aku tu kasi baar pada ila bang bang tinggal mo panwan na step siya niya dati nga phone siya itu doktor bakit nga nang phone itu doktor tu dia pernah na baru dia pernah na baru kita hari dah lai tu kita susan dulu lah tinggal dan lupa kan orang awak sendor ni kita dengan susan bayu doktor ni itu buat apa kau ana ni susan masan lo dia ibarat dalam sampai ini dalam itu kan maksudnya bukti dapat phone dia yang iPhone dia yang ada nak keren kami boleh kita ngabatai bi ini nak ikut jenjang pakai ngabatai nak polis pun kita rumah tu ber itu tolong kemudian tuan nak mentah-mentah atas ni menyelam nak mentah-mentah tengok ni dawan mentah-mentah tolong doktor unsang OPD unsang ada sini balang tak dawan mentah-mentah ada emergency tolong interest ni boleh emergency orang ni lain masuan phone itu tengok sawan kamu tadi kita jauh doktor dan baru Tema sin puasa ni lah kila kalau itu emergency orang pun dia doktor kan dengan dia doktor kan bapet dengan ini tidak pernah cuma sekarang aktif blok chat senam tu bulan doktor itu kan tema sin tahi kifun try lawan itu bapet dan lang doktor kan lawan lah itu dari lawan semua itu lain tema kami nilai tu yang tambah country kam suki country dua country suki nama kita dengan persiang tidak apa yang scan scan kami nilai sih biang teh termalong kasilam bersempurna mata taruh kita longkom kita bayar tapi kita harus masuk ke bagai bahala ima bagai cap lah ketika mon itu doktor yang minla nilai hiski termalong bersempur ini kita kita wayong kalong na ini isu nama kila sop ya le dressing awan adu menen kila dressing yang mangah ibarat ini adu menen kila ya sop lagi itu tinggi bisa menen bentasi tinggi yang lah saya yang sepokoknya lam yang lah saya lah balik yang saya yang penting lah saya itu lagi saya kalau long benar ada keterikam tu kemudian saya lagi kita kejengkel menumala nama laptop sisi yang mentasi menen ngadu kan baju untuk masa ni laptop deh si baju ini laptop dulu ke Papua dia orang lagi ekstensi dan mentah besok tadi keterikam kalau ini tidak bisa setengah tahun sampai jam doktor dah semua masih kata pada coba. Ibu abang ini hiru tangi kuat ni bingin ibu jenjar kan balik jenjar tangi kiwe. Bapa kiwe kipang tu di rumah uru di pang lang kan balik mentau jenjar ki hadu betul. Hadu mentah abang lele tu warna yang ibiang tu ikti long mai kum ni kum belong mangi. Mentah masun le mau kum tu pada hadu tu kita man tu hirum lah taman bam belong. Tang bin le irum long. Kita jenjar MI so kau bagi dia nak tiga mon ada memang tiga dia yang dah umur so dan kau kira mentah nak tiga mon tapi dia banyak bah mendi kalau jenjar Kai ketengum no kong? kita ibadat Paulina Pawa Kumno? Paulina Pawa Kat Musnam? So plus 6 sa mulai muri tulangan ngilam na si Jan temen nakasundi pa de ngilam na siya ngiwan na lang ini tisti mabidang dan nakajing di badang sa ini jogi ngim panang ni kan banranya ni no yung may sudah nilit siya ada ngiwan siya di biang tipan apa patut tibira ini no nama yung nak siya ngiwan siya sini pekak no ada yang ngilawan siya ni pada long mas ni itu doktor long lapun ni kejung dong ong begini banlek bi kita tinggi di sung yo men sem am pada doktor long ni banlek bi ni ban ai kejung so ban ai teh doktor ong ngiwat kan yang tu beri ngir ni kuat bi ban wat itu dan juga ini gini iya nan ibu na tama maro nga nila kapril dai ini ilang ikon kemudian kami itu sedang melakukan kami punya hari Nakaliang kajongi mentah kasih ka HNMX kasihel nilawan hapo Ligren Hospital bagi kendu IMS hakabayadai pakaway kaji komplain
nak iwe ki bahayeng jo iwe inong tiap pang ke hospital hakaba kaladon kata ka jingle torti da kita kinos senran ki balong dekhar ki baladung injek adu bagi bahayeng basam kila sokta adu kata-kata pat haba kila kerpat kita kinos su nak kalian kejongki kila keran bahaya da ka baki ong kimi syaba kila tip hibangi ya kita kijak kam kile dan nak kalian kejongki keseng ngidap da kejing solusi adu kata-kata bangin yoi ba ki paradok para senam kejongi kin syayu aki weipat ki balong kita ki menderi nama da kapor ngijuan bani senran omdei tang nak benta ki bapang bestom rei nak benta ki beduk ki besuk ki barangli dan kalian kejungi kerpat akan ke poru ba ya kitu ki bre ki bajumelin bantai torti nomor kani kam sumdei kesin ka baningkom bangiwan hapo kani Negeri Hospital kajim komplain ka babun lagi pat nong song snong jong ka jela ka bai kejungi dan kata kadam ngiwan dan sisin hangni bangi pen pauru kajim penrem nak benta kitu ki nos senrang ki balong ki dekhar ki bawan nut ban yu roj khamtam nak benta ilong kemi kat ni kejat beri kejungi kadon hapadeng kajing yateli hadu kata-kata ban yu baki long kemi kin syayu roj haki wei pat ki jat benriu kadap dak musim ko basusi namar baro na padeng jungi ngilong kun samla ladam de na imei nangnu ngimi na kata-kata ngi ngimla ban sya lada kini ki wei paki menderi kin man ban kata jubor lani ban le torti ya ki bapang ki bastom hakni ke hospital Ligrems ka jing aku jong ki bayang basam jong kita ki jong ite inopang nong thiapang di hospital kalaja ha men kasngi sajai ha ka baki lawan banbu ani hospital bala admit iki reladon pat kita ki brio ki balik torti bakim kenshu ya ka mensim para brio dan kalian ka jongi mene ngilai kerpat ya IMS bat ilalik but syakata ka jakatia ka bai tia ini long kumi banda kalian ka jong uru loai kata ka asuran ba umsim ya ka jingkit kli bat bro unle ya ka badon kam naka benta kita ki brio ki balak penken ya ki kendon jong kata ka rule ka baki labu da ka ministry ka health jong ka sorkat pedeng IMS hakaba kilalek ban seran lang mene kilalap bakadon ka jingpang na ka benta ka jong i ka balalong haswa ba inwan tia yang hani reipat kalalong ru hakaju kapor yo kadai kata ka jingle torti jong kita kinos ki badon hapo emergency dan kalian ka jongi kum na kapor ngim ju sya bak ngim ju la sya ban pet bakini ki menderi ki wan ban yu roj khamtam ki pardo parasnam ki jongi dan kalian ka jongi ngila request biang IMS balik ke badan kam ban kalian ka senjungi kam shoplikti bala nang ilap yang ki beriu na kapor kamen sim terha jongi ke pakja khamtam kini kapor ki pemerintah kini ki menderi ki landut ban yu roj bat khamtam ru ki landut hadu kani ukut na ka benta ki bapan ki stop kami ki menderi ki bawan bantre hakani ke hospital ha ka bagi layat hu kini ki bahayeng basam ka bagi keren yaki dak kentin ban yasukhu kata ka bomut dak kentin English ngai ki la pendon kam penban dak kentin snong ka jongki ka baki ki mla su ban sukhu ban ya pendon kam langi ta kentin dan kalian ka jongi ru menengi klam pendam bakum ka jai beri khasi ka jongi ngim kwa ban pendam hakim mender ski nak ta kada ngiru ngim bansi ban ngila syum karai bin keren kentin ladi ban ngila pak khot i translator ban ngiru ngim sutana bakin ban ban yu roj ban event ni kong hawakat ni ngi kun nak benta ka kentin ka klik bakan rum ka HD jing dawa ka jongi hakani kanok paisi menta kong keseng ngila dawa ru ba yakum kini ki beriu ki bala voilet yakni ka an kumbula batai ngi bakadon kata ka an na ka ministry jong ka health jong ka sarkar pedeng dan kalian ka jongi ru ngila dawa si sendan ban suspend no yakini haringkat ru kadai ka warning bala dak kinang le na ka por ya de ju hi ki beriu ngim ban se ban sa ban pha ban terminate no namar ngim dan kam dangbun khasi ki jongi ki bala ban trei kini ki cakap kajing kerpa na kalian jongi ka sang H&M kalong kajing kentu ya ki pat nong song snong khamtam na ka benta ka beriu nyau trap ya ki khun khasi khara ki jongi ha ka ba ki wan ban tia pang hakani ka hospital ngi kat nu ngi dap da ka mensim ka baso i bengin yu i beki don ru ki doktor khasi ki bala tre hakani ka hospital ni ai ka jing yaro ya ki bat ngi kenturu khamtam ki doktor tu dang yai tre sitom bat khamtam kalong ka jing ka message su na ka benta kini ki nong tia pang hani khamtam ki khasi ki jongi bakin long ki ba adka balada philap kunu ka jingle torti na kalian jong ki doktor na kalian kinos
kidai ban report kamploy kamat dai kan gunung sing bahlang namar kabangi trei subha ngin trei bet nak kabentahi kabha kamiak jong upai bak nang susnong jong beri. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong nongi kwayo sngo bhana ka shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kinigi project. Net yang nga opi kabakaduk ke jimatoy. Kanlong yangi ki konsamna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.